Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sabi mode on jarama albarka boy yo Allah yob on ko buri e mojjude harame weltike fota. Hara yo Allah wadu men nanobe jaba yetta ko buri ko e mojjude hutoro yo Allah wejjinti men kala ko yaada e bindi nder ton. Ya rabbal alamin. Joni haray hara men activification jiden kala haray faalaado landade don marbe lande ben no waawi hande kadi wadde star 61 ko dum woni étoile 60 en hara ndara berko sasi ben waawe jabanade wo haray bay haray be ronki be hewtine baal be wi umura haray na en tongu be kadi ko fi'it inshallah haray jaman fo kadi andintinama haray a partir de hande haray jumaaje den fop haray bayanaji din fudditike inshallah e darsuji din kadi fuddita to e talata arowo do si joma talata on jabi haray e alhamdulillah kadi inshallah haray fo yo anduto dun don haray fop fudditike haray kadi be ka lawol kisal no holliti jama wonbe ben ton haray hande 4h du matin haray bayanano Amerique ko radio kalimatul haq haray be faala diffuse de mo radio lawol kisal haray kala faala do jentade haray ko 4h du matin do haray dum ko 21h be wonbe Amerique inshallah joni misike ko dum don wonno information jidin yona rew saadi do men heedi ndarugol do si yimbe ben landoto lande den seeda ndare bere ko waawdo jabanade en wo haray hatten do hande inshallah bare ko hande fudditi den bayana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh haray wobbe lande ke men uddana be microje de balde Aminata natirbe email balde Aminata assalamu alaikum wa alaikum salam jarama na la taraw saasi enno yenti on do Alaikum salam. Assalamualaikum salam. Walaikum salam wa rahmatullah. Alaikum salam la dade do ko ne conseil jonno to fi moto do julugol subaka. Immoto do julugol subaka. Hara mo ronki no mo fi julugol subaka on hara wetore sono wadi sababuji buy ko no ronko taw. Immagol julugol subaka fi on tigi immo ko piji nan hani wadugol toro Allah. Ko taw ko wonde hebu décision ferme kandere berne modon taw mi juulay subaka didi on kadi mo juulay subaka kadi haran hawrina nafa gongol kadi haronti nyamari ha haari si wali so nganditi wana mawbe meden ka fuuta on tigi hirtoto no si juula fodoro hira don kadi haage juule haray ko nyami gon fodoli don ayimmoy to hara aronka tati on kadi mo juulay subaka kadi ko be o walo law fi wo nafugol jamma o juula subaka naya bun ɗon kadi fi wawgol juulugo subaka nayo onti tawi o wetora e sono ɓe nayo waalo mbaldi moƴƴiri ha feƴƴiti si tawi danki kin hino moƴƴi cuddaji no ɗumanni fappuno timmi fewndo jango hara metti immagol wonde sa deesidi ko ya waalo ko tawata ka annduɗa mbaldi mani noon ɗoygol ngol wawata kadi juutugol ngol kadi si tawi ɗum noon feƴƴi gandi on tigi no waalo kadi o waaloda kadi e salligi moƴƴo kadi o janga ayeji hanade jangere ɗon o waalora jungo makko ñaamo ngon o toro Allah yo Allah on findinmo inchallah e bawde Allah on findinayi mo juula subaka wonti andida kadi baraji ko woni e juulugol subaka ngol sa juuli subaka e leer hara ko julde jamma ka juulirde baraji ma hino fota wana fuɗo jemma on fuu si goɗɗo naafi jemma fuu a heɓi subaka on e leer makko ka julde jami wonande gorko hara e andu baraji ma fota nafuɗo jemma on fuu wonti andida kadi kamba ko woni e muɗum kon masalan si tawi hara ko wonɗo wano e Europe ɗo joni si tawi ko cokko police ari joni soni on jemma ɗon ko wonde ɗani yore ko be o immo ɗiɗaɓum noon si tawi ko ɓiɗɗo ma kadi nawni fewna ɗon joni pique crise ɗon joni ma tension mo jawi ko wonti ɗani wo pellete o nodda e ambulance o immo o yaha ka labtane si tawi ko modijo boma on nawni ɗon gay pellete ana ɓaymo ko labtane ɗum ɗo fof a plus forte raison si tawi ko an tigui woni ko nawni pellet ɗon haray hande kadi a immoto fii ɗum no joni yon tigui andu wondema pellet haray immagol magol totta o farilla ɗo haray ko non ɓuri mawde ɗi tawi ko nawnare ma sayi hara ko probléme mi sakkitora honɗum kadi kaka subaka kadi malaikaɓe woni ko ɓe changeodirta malaikaɓe aray ka subaka ɗon wonnon ɗon haray ha ka alansara ɓen noon ɓe yaha woɓɓe goo kadi ara malaikaɓen si ɓe ari ko ɓe addato windude ka kaydiji ma e nder ñallal ngal komin ari men taw o hino ɗaani joni noon ñande ɓe ari yoɓe tawi sayi o hino ɗaani haray rapport maɓɓe on yeeso allahu subahana taala o haray moƴƴaari joni noon si ɓe ari ɓe tawa men tawnomi ono juulude ɓen accu kadi himo juulude kadi ko ɓeɗo wonno wa qur'an al fajri ko ɗum Allah ini ka qur'an wa qur'an al fajri inna qur'an al fajri kana mashhuda ɗon ti duumo immagol o leer ɗon haray goɗɗo hana weetorde ɗon ɓe noon nimmu bakkiran wastaygues mo bakkiran sa ɗanike law a finay law kadi haray no wondi e nafoore moƴƴa
haray ko sakkitorta yewtere anden neɗɗo rata e ɗo juulugol subaka so wattanaari hakkille o tawoyde ka kamba ka nelaɗo kambaynto naafigiiɓe ɓen kadi wo julde ɓurde sattande juulugol julɓe ɓen fof naafigiiɓe wo ko julde subaka e julde geeƴe neɗɗo wedditotoɗo e geeƴe wedditotoɗo e subaka so wattanaari hakkille o naatiroye ka kamba ka naafigiiɓe ɓen kadi haray nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam fewno maɓɓe sahabaɓen ɓe ñiwo kamɓe hari ɓe konta hay e hunde ko jeyaɗum e mane naafigiyagal si wona neɗɗo accayɗo julde subaka haray kala mo yiɗon hino juula subaka ɓe maati wo iza ra'aytum rajula ya'tadu lmasajid fashadu lahu bil iman so yi neɗɗo no immo juula subaka ya juula ka juulirde ko woni ka juulirde won fof seedi tan e oɗo haray ko jogiiɗo iman haray mi toro Allah yo Allah o newnan en fof meɗen wawi en immagol juula subaka e leero haray inchallah o yo jaɓan en kay ko juulɗen kon wallahu alam barka ɗomin udditande ɗo hikkitiɓe ɓen ɗon allo salamu aleykum waleykum salam na to minen no hoɓɓe no haala o fimoɗen o qiyamum layli koye tawdi si wono ko sera exemple subakan koye 3h20 hara bisi 2h30 ara gayni donc mi faltaki moƴƴo fi mum joni noon so tigi immi kewɗo 2h20 ɗon juuli soit ko soƴƴo ha ɗano rata subaka on hara noon mi faltaki fi muɗum moƴƴo ko mi farnade stewano expliquant ngo voilà wallahu alam haray inna ɓe joni haray ko law ko fi joni yon tigi accu tan seeɗa fi yo waw sullagol ngol tawi joni on tigi haray no faala sullagol joni goso salligo waɗa witri on fof on tigi acca on 30 minutes noon ko waɗa e nder ɗum ɗon on ɗo e subaka on feeru amma noon ko ɓuuri moƴƴugol e naafilo ngon fof ko tataɓal sakkitingal ngal so divise joni jamma on pecce tati feccere sakkitine nden ko nden noon ɓuuri e moƴƴude joni noon haranayi on tigi naɓu kadi ha ɓadodira e subaka on acca tan hon seeɗa ko wawa ñamugol gosagol salligagol heblanagol fi subaka on haray noon nayi on tigi waɗu kadi qiyamul leyli on ha woopoya subaka on kadi naya naafu jemma ha woopoya waktu farilla on haray mo ƴaari kadi joni noon si tawi on tigi acci joni wona 30 minutes daari tawi ɗon joni soƴƴoy to wawata juuloygol subaka on ko yo on tigi juulu ha tigi tigi on sallijo in assalatu hayru min an nawm ma ɗum wonti jetta qur'ana janga ma janto inde Allah ma juula ene laaɗo sallallahu alaihi wasallam ma waɗa astaghfirullah insino ko Allah ha ɗaɓɓa ɗon dewal ko waɗa ɗon ha subaka on heewa on ti juula subaka on so waltoto o walto haray ko ɗum ɓuuri e moƴƴude wallahu alam ustad kadi lamnaɗo ko lamdago kadi hoɓɓe kadi no inni wona minen sonnaɓe min min dowata ekkitugol hara min taara ko suudu o maleka cippota ko joni noon oti yara e anda so tawi hara ɓay haray oti ko yatano buumi hoore ɗen ko suudu kasi tawi koye buumu ɓara parfois otino waɗa e wono jantato inde Allah joni ara e anda ko honno so tawi noon sellira ittugol misoro on ɓay sago mum ɓende jantato inde Allah kadi ara no faalaɗe yeɓɓugol hendu seeɗa ko hoore te kadi wawa emi wallitagol ɗon si tawi joni ko on tigi hino e juulugol yon tigi tiggo ha moƴƴa mais si tawi joni no gasi coñci ñani ɗin fof on tigi ne wawi ittugol si tawi ko kanko tun e modimo makko woni ka nder suudu ton ma ɗum kanko tun e payi koye makko toskoy koye ɗum hina ella noon si tawi ka nder suudu ma wonɗa hara gorko janano hay goto ala nder ton ko onon tun noon haray ella ala nde ittata si hewti noon ka on tigi waɗa dewal ngal juulugol haray on tigi ƴettu coñci timmuɗi kadi ko ɗum Allah ini husu zinata ko inda kulli masjidi ƴetti e cuuɗareji moon ɗi sanga kala nde juulo ton sanga kala nde rewo ton Allah amma so tawi ko an tun e modibbo joni ittugol coñci ñani ɗi jilbabuji ñani e lutta coñci toso kiɗin haray ɗum noon ella ala e muɗum wallahu alam garka bo assalamu aleykum waaleykum assalam tullah assalamu aleykum ya cheikh waaleykum assalam wa rahmatullah on ndekki cheikh mayde nana toon min haybi seeɗa eyo alhamdulillah a yi ko ni nangirteɗo on juulama e jam juulama e jang alhamdulillah nana toon alhamdulillah tagabbalallah minna wa minkum amin nana toon alhamdulillah ɓen ton fof no jam fo hino e jam e wayrena gasi haray hajjen ka kalimatol haqqe kikiɗe ko 22 heures heure de New York 21 heures heure Chicago inchallah haray won wiruɗon noon kadi ko 4 heures du matin haray ko oustad Mamadou Saliou Ba woni ko waɗanta yewtere hannde ko yaadi e fichiyaɓe ɓen haray ko ɗum woni programme hannde kikiɗe inchallah haray en faɗɗe ka radio toon Cheikh Abdallah yontere hannde ɗimmere haray ko no woni invité ko kalimatol haqqe inchallah
Onanta ko sey menen do haray. No, men fino ayentera. Na? Agasi aje da ka question inshallah. Inshallah, shukran. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum. Ustaz Muhammad Salih. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. فضيلة الشيخ. السلام عليكم أستاذ. ناراتون. حياكم الله. آمين. جزيت خيرا وأطعمت لحم طير وزوجت بالحور العين. آمين ولك مثل ذلك إن شاء الله. Okay, landal angal ene fi sukundu bobo peno jibinaɗo neɓali ndun ɗon hino duwa accede fi hindu laba ka ko ndu ko duwandu fembede ko landal angal fowni aray ko ɓuri jiccude kon haray ko inte ko yeƴe wuru sukundu aranurundo ndun ɗon hindu hana ittede haray ko sukundu soɓundu haray peesa ndu hande kadi itta sadaka on no wonande boobon kadi non haray ko nowoni ko sunna o wi haray ndu accatake ko ndu laba o ko ndu juuti o ko ndu ɓowri o ko ndu foti o haray ndun noon ko ɓe ndu itte ɗum noon ko ndu itte haray ko nowoni ko moƴƴi kon ko nowoni sunna o hay no woodi karamakoɓe seeɗaɓe ni seeɗaɓe ɓe ɗuuɗa kadi inno ɓe so tawi hara joni ko bobo jiwo ɓe ni haray ella ala kono noon haray ko jicci kon haray ko ittugol ndu ha laaɓa konti noon andi hande kadi si fembitoye ɓaawo muɗum e si fembitoyta kono ara nurun ɗum haray ndun ɗo yondu itte wallahu alam. jazakumullahu khairan. Ustaz Muhammad Salih waton ɗo no Cheikh Abdallah tun fi hurrayno fi kala menen men nanta arabu waɗi duwani menen he wonɓe heɗitade ɓen fof onon kam no woddani o Cheikh Baylo inchallah ɗon jogui toon sappo sallah jeewi menen wonɓe heɗade ɗen fof joni noon on inni sukundum koye itta sadaka haray ko honno ɗum ɗon ittirte sadaka ko valeur may noon ko ittugol sukundu ɗum ha gasa peesa nun ɗo yirkondu hawri gramme o sakkano ɗum noon bobo fayin laɓaɗi ko gramme honɗum gramme kalisi ok agasi inchallah yon noon estimation tun joni so wonde ittiɗo wanma men e wonɓe gaaɓe joni 20 euro 30 euro haray wawi yonugol hande kadi nam no kasara ɓe yalti ka ligne o non miɗo ga ari mi falno tuyo ɓe laɓɓinen jama o mbawi ɓenni to karay menen ɓe faamaɓe men famata ɗum ɗon joni ɓenni o ko garam kaari si tawi noon kadi waɗama garam kanŋe aray ko ɗon ɓuuri kono ɓe addi kadi mbuuɗi ɗin ɗon kadi moƴƴi ɗon on joni ɓay ko ɓuuri jaalagol ngol haray ko ɗum noon si ittama ɗum noon haray no wawa hawrodirde e karama koɓe buyi haray hino yaari noon ɓay haray ɗuma on avance seeɗa aduɗa o avance ɗinda kan kan no yadde e muɗum kadi itte ɗum noon sakkane kadi wonande fi sadaka fi boobo on haray ko no woni sunna o ɓe gayni ɗon landal maɓɓe nga hi min jonniti ligne o shukran barakallah uddita hikki ɓen ɗon salamu aleykum ɓe natire ɓe numéro anonyme assalamu aleykum numéro privé waaleykum salam wa rahmatullah nam ustad no jenti ɗon salamu aleykum ustad waaleykum salam tullah miɗo marɗo landal fi balɗe jeegoɗen ka juldandu nam fi menen sonna ɓen haray meɗen ko ɓuri kon haray men ñawloto balɗe kadi seeɗa ka suuma e nam haray ko honno si meɗen wawi horde balɗe jeegoɗen haray men yoɓitoya kako e men yoɓutu taw ko men ñawli kon si men hoora balɗe jeegoɗe si tawi on waway yoɓitugol ko ñawli ɗon kon hooron jeegoje ɗen hara juldandu ndu lannaari haray hino moƴƴi si tawi noon hara joni wawata hejjude haray koyon accuɗon ko ñawli ɗon kon taho hooron jeegoje ɗen fiyonno jeegoje ɗen ko ɓuri moƴƴugol hoorugolde koye nder juldandu amma noon ko ñawli ɗon kon e suumay hiɗon wawi yoɓitude e nder hitande nden fuu ado oya suumay e arde joni haray hoore jeegoje ɗen haade gasa yoɓitoyon noon hande kadi on sayi ko ñawli ɗon kon fi balɗe jeegoɗen kadi par exemple si mi fuɗɗike ni hara mi fuɗɗaki taw wano nde hitande ɗo minna miɗo faala mi anni o miɗo faala fuɗɗago hoorgol ɗen balɗe jeego haray ko haray hitande kala miɗo duwa wadde ka si mi heɓali feere mum haray na ella
si tawi on hooriɗe hikka ko arata tawi ne waaki haray hay hunde fa waaki on haray hina ella hoorugol lengol ko sunna ko on tun haray on ti woopi moƴƴere buy kono naynnugol joni son fuɗɗike hikka haray woni obligatoire ko ɓe hoore la ko woni obligatoire hoorugol wo ko suumaye o nam min cheikh kalandala est ce que harayno wona ko waɗɗiɓe ko yoɓutugol taw suumaye koɓe ñawli ko ko ɗum ɓuri ɓe waɗtade waɗugol goɗɗum ko tata ɗum ɗo hara ko no yiiɗa ɓay min nanay karama koɓe goo no yiɗa haray ko yoɓugol ɓe suumayen ko ɗum no waɗɗiɗe taw suumaye on onti no wawi yoɓude e juldandu no wawi joɓde sabboru donki no wawi joɓede donc ha oya suumaye aroyowo hitande fof onti no wawi yoɓude ko ñawli kon e suumaye amma noon jeegoje ɗen si tawi hina ganto koye juldandu tun ɗe hana hoorede joni ko ɗum simi fuɗɗori si tawi onti wawa yoɓugol ko ñawli kon e suumaye ha gayna watta ɗon jeegoje ɗen hara juldandu lannari haray ko ɗon ɓuuri e laɓede si tawi no hande kay wawata hejjugol yo onti hooru jeegoje ɗen ha gasa yoɓitoroya ko ñawli kon doy e nder hitande nden aɗo oya suumaye arde. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Cheikh on banke. Alhamdulillah yeddara nala toon. Jam toon ɓe wure ɓe jam. Alhamdulillah yettago ɗon. Ok, landal ngal ko fi bangal ko yowiti fi affaire tijjani e fi affaire sunna. Naam. Wono ɓay ka meɗen titigon ɗum no adda hawreji moƴƴa haray ko andugol wono fi affaire tijjani ko hondituma ɗum woni ko fuɗɗi ka meɗen. Wono ko landike ɗo landal yaajungal tawata ingal hatto jini e waktu moƴƴa noon ko fuɗɗi ɗon ɗum koye ɗe balɗe ɗo ɗum woni ko fuɗɗi ɗon par rapport e joni e nulede nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam joni hawri ɗum ko ardi ko iwri ko hakkunde Maroc e Algérie ɗo woni ko ɗum woni ko fuɗɗa ɗo e o ceerno wiyeteɗo Cheikh Ahmad Tidiane ko ɗon woni ko siñcirɗon piiji buy hara hino ton hino yaadi e bindi piiji buy hino e laawol ngol kadi hara hino lundi bindi ɗin kadi joni noon adinoɓe arde ka meɗen ɓen hari ɓe jogino ɗin laawi joni noon no woni e yaarude noon woɓɓe ɓeydi woɓɓe ɗuyti hannde kay ko wonno e muɗum kon haray si satoyama toon ha anda si satoyama ha hewtoyama nokku goo on tawi eno gasa ko ceernojo fuɗɗuno kon eno woniri ɗo ni fewnɗo ni haray hina gotun noon yon ɗum ɓeydama ɗuytama fiyon ɗum ko Allah ƴettiri enugol wo ko deftere makko nde haray noon konngudi goo hino wowle e nder toon ɗin ɗon ko lundiɗi bindi few lundiɗi l'islam haray noon goɗɗo kala wirdu ngu o waɗata yo ƴettu wirdu ngu nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wirdino ngun o wirdo ɗum ɗon o acca ɗon wirdu ngu goɗɗo goo woni ko wirdino haray noon ɗum ɗo inchallahu no hatto jini e waɗede waktu yewten ko kanko woni hombo ko honto heɓa ko honno fuɗɗori ko honno wirdu ngu yaari ko honɗum woni e nder wirdu ngu yewta fi salatul fatihi yewta fi jawharatul kamali wonno koko ɓeyde allahuma salli ala seydina mouhammadin il fatihi lima ukhliga wal khatimi lima sabaga nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratika al mustaqim wala ali haqqa qadri wa miqdaril azim yewta fi makko ko honno ɓe inni no ɓe ƴettirimo wo ka qur'ana woni ko ƴetta ko honno ceernojo woni ko yuɓɓindirimo konngol ɓe konngol hino woodi no ɓe ittiringol toon ka nder qur'ana ɓe yuɓɓindiri yewten ko konngudi honno kadi ɓe innata mo janngingol ɗo nde wootere hino no mawni ɓuri janngode qur'ana laabi guluuje jeego yewta fi on ɗum wudere nde weƴƴitante ko wiyete kon ko ɓe on tigi humoyo si on tigi humaki ko honɗum woni si marsa ka marsata si on tigi humiki ha gayni yetti accitoy kadi ko honɗum jogui e kambaji mum sa wirdike kadi ko jeerate fanoyta ka gorol e ka deyol ɗum ɗo fof ko fi laawol timmugol ni woni ko landi ɗon ɗon ay ɗum ɗo joni ɓay tan on hino raɓɓiɗi ko ɗo tumi waɗanta on ɗo en briefing aray ko ni woni oɗo ceerno ko fuɗɗori ko télé Maroc woɓɓe ni ko marocain joɓe ni ko algérien jo ko saare wonde hakkude ɗon ko ɗo woni ko ceernojo woni ko jibina fi o gabda noon e baada fi ñobbugo juuɗe on accita honno ɗum ɗon kadi laɓmiranton en ɗum ɗon haray télé wanowa tammugol juuɗe e accitugol juuɗe si tawi en ƴettigo ko woni sunna kon ko nelaɗo sallallah alih sallam ko ɓe waɗi kon ko ƴettugol junngo ñaamo ngon wallina ka hoore junngo nano ka ɓernde so tawi hiɓe joolude hayno woodi hadiseji boyinde wo men laasinoke meɗe yamirteno ƴettugol junngo ñaamo ngon wallina e hoore nano ngon ka nder julde ko ɗum ɗon woni sunna on si goɗɗo noon acciti juuɗe o juuli haray o lundige sunna on haray noon en innaade julde makko nden nde nde boni kono noon haray baraji ko heɓayno kon wonande ñentindo nelaaɗo on haray ɗin ɗon o woopiiɗi
ko noon sen jettoyi kadi ka bonnay ɗi julde ɗin kadi tawaka toon haray accitugol juuɗe kadi anda si jarama salamu mi faami kon to wonno e leɗɗe ko Denmark ko min nodduno hanki d'accord c'est Ousmane ella ko gorejo Modi Ibrahima awa inchallah assalamu aleykum aleykum salam Oustaz ma ɓay min wi yoni ɗo joni mi andara e landiɓe no lutti ɗo buyi kono joni mi andasta en hattata ɗo hannde gasi jette ɗon ɗokkeɓe ɗon fof 10 minutes sallah je ɓe raɓɓinina lande de inchallah ɓe numéro mum sakkitori 65 66 salamu aleykum waleykum salam Oustaz no jenti waleykum salam tullahi nala toon alhamdulillah yedde Allah ok min ko woɓɓe landino ɗo wo fii zakka on ko wano embere jelo on tigi wawi heɓude mbuuɗi itta zakka ko wano jelu kadi ittata fii zakka on voilà ittugol ngol zakka ko si on tigi heeɓi montant on hara montant on no timmi valeur de 80 grammes kanŋe hara on montant mo on tigi jogii ɗon jooni o waaway sodde valeur de 80 grammes kanŋe hara on tigi ittanayi ɗi zakka deuxiéme on kadi hara ɗin mbuuɗ ɗon kadi on tigi waawi ɗi gollitirde ma o mariɗi haa timmi hitaande si tawi ɗi condition ji ɗo timmi haray on tigi ƴettay montant mo jogii on haa gasa o divisa mo par 40 voilà haa komi sakkiti noon landade telenge mois de mars ha avril hari valeur de 80 grammes ko 2675 euros ɓeɗe jogui 2675 euros maximum 2800 euros donc haray ɗin noon aytanayi ɗi zakka siɗi timmintini hitande e juuɗe ma yetta noon 2800 on hande kadi waɗa 2800 divisé par 40 ko yalti ɗo wo hare ko ɗum noon on tigi ittata zakka ok awa sallah jaɓi on jarama allah baraji amina ɓe gurande inchallah assalamu aleykum cheikh waaleykum salam tullahi ok ko fi o siɗɗo men yaltuɗo joni fi cheikh Ahmad Tidiane nam kono ɓay on buggitike yeeso ko jibinande Algérie voilà shukran e nokku no inne toon Ayn Madi al akhwat shukran jibinande makko ko miladi ɗon ko limira ɗon hande no fewni 2015 ko 1737 woni ko jibina ɗon hawri 1150 hijri o maayi 1815 miladi ɗum ɗon kaka calendrier portoɓe ɓen o maayi e saare no inne Fes e nder Maghrib inde makko tigi tigi o ko Muhammad ibnul Mukhtar ibnu Ahmad ibnu Muhammad Salim At-Tijani yumba makko ko Aisha bintu Muhammad As-Sanusi At-Tijani donc ɓay on buggitike yeeso on tuma e ndaaroya e fimu ɗum sella jaɓi no wallitoren ɓe haa ɓe humpito haalaɓa barakallahu fika inchallah jasakumullahu khairan shukran assalamu aleykum assalamu aleykum oustaz Mouhamadou Julde Diallo Bañan technologie assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah hajja Fatmata ñippi jarama ley assalamu rahmatullah cheikh Julde nala toon nala alhamdulillah nala kamen alhamdulillah ustad albarka alhamdulillah meɗen e jaam alhamdulillah siname weltanike o men jarni jarama fota noon mi weltike fota noon vraiment yewtere nde laaɓi nde nanike nde weltorama kadi alhamdulillah yo Allah weltanoy amin vraiment haray mi weltanike o moƴƴa min torike on vraiment haray wakkilagol ɓeyda ɗum ɗo en torike Allah en fof men yo allahu on waɗoy en kam andi kamen moƴƴe o moƴƴinana en alhaalji men ɗin fof o okkora en kala ko nafata o ganda en kala ko hulɓe adna e l'ahira amina ya rabbal alamin yo Allah yondogen e julɓe ɓen fof ya rabbal alamin amin vraiment haray on jarama fota haray ko min Mouhamadou Julde Diallo Bañan technologie service haray toujours kadi bata jama o weddito wondema haray dow ko teddugal maɓɓe Bañan technologie service on no programme ji keesi ino tubaji e darsuji e mbajuji wata hewtirde ɓe kaɓe woni wo e nder aduna inchallah sallah jeeyi onon kadi Allah ɓeydango mantangal inchallah woynan e muɗum waɗano ɗum ɗo fof golle ɗen kam andakiwal moƴƴa ñande wawana hoore meɗen nam
vraiment on jarama fota me weltanike moƴƴa haray toujours annitina yimɓe ɓen numéro on toujours ko mainteni wonɗon Viber 164 06 ela 164 kanko on mo andare haray toujours ono heɓaɗo haray toujours ɓe tawoyamo kadi ka lawol kisal inchallah haray vraiment jarama mi weltani ko moƴƴa umra mo on kadi Allah waɗa umra jaɓaɗo allahumma amin 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 weltani ke moƴƴa haray teddugal e mum kun kadi hino jayti himo e jaam haray toujours programme ɗiɗi no heɓɓa jaam no wallitade haray no hiɗen tori toujours kadi o jama on ɓeydu wallitade moƴƴa inchallah jazakumullahu khairan yo Allah humpitiron gana gana moƴƴere yo jihiro moƴƴere adna e laakara haray golle ko onno wadde ko fi sakiɗugol ɗum ɗo kadi yo Allah waɗan on ɗum ɗo fora ko sadagatun jariya nafire kadi dikkinana en suka nawnɗo on kadi woƴƴinana ɓe nawnari ɗen kadi ya rabbal alamin wonde kala nawniɓe julɓe ɓen fof kadi inchallah joni usaji ko ƴetten goto ɗo haray hatten ɗo hannde inchallah ɗon haray on jarama haray min udditani ɗo e maketeɓe Binta Bari assalamu aleykum aleykum salam usaji no jenti on ɗon ko fi landal ngal kawa ko temmugol bobon dami faala ɓe ɓeydi tammen ɗon seeɗa e wano fi kadi si tawi on tigi wonani lagine woni mi nana e woɓɓe no inna si wonno wuddu bobon ittama ko ya maru ha hewtoya guine ira toon yon noon mi faala anndugo ɗum noon si tawi ko no woni ɗen si tawi ka wonɗa ɗon ɗawa irugol no ngen si tawi ko ya hawkudu wuddu bobon nam haray ko waɗi kon taw fi femmugol ngol taw haray sunna on ko femmugol ngol taw on tigi fembe kadi ñande balɗe jeeɗiɗi on kadi hana fembede demmol kol hirse nde ñande o inne o feññinane inde makko nden nde ñande ko ɗum ɗo woni sunna on hannde kan noon yeru cukalal kala yeru ko wata peesugol kon ɗum noon noon peese noon boobon ittane sadaka so ndaari wono ka meɗen fulawaji on yeyno nenejo on himo ƴettani wono bombon maga to o bugoni ka dammugal pay koye ara hocca ko ɗum ɓe nandintini ɗon nam voilà ɓe itta ɗon ni siko tiga siko bombon nenejo wona ka dammugal mum onno o bugoni ka yaasi ɗo ni pay koye fof ara hocca ɗon hannde kadi voilà joni noon ga hannde kadi si a fembi hannde kadi ha gasi ma si tawi ko wuddu ndun hannde kadi si tawi on ti no mari ka ira ga no woodi woɓɓe hoɗuɓe e cuuɗi hara ɓe mari jardin o e ɓaawo toon so tawi no woodi ka on tigi ira yow iroya ha moƴƴa si tawi hara ala ka ire fof yonti ƴettu sukun ɗum ma wuddu boobon fof waɗa e poore ha gayne haɓɓa dubla pooreji ɗin ha haɓɓa soit piiji ɗiɗi ƴetta watta ka poubelle ha moƴƴa inchallah ma ƴetta watta ka po ha gayna yoola yoola ɗum noon fof hara ella o ala e muɗum donc précisa ko innugol nattay ka muñande yehi o la ala ko natti ɗum noon ha toon few ɗum noon ala hay nokku ka windi innugol rondoto ɗo natta ha ka meɗen na ok on jarama albarka bo inchallah assalamu aleykum saji awa hannde hatten ɗo haray inchallah waɗan noon en duwa ɗon modi ara noon on jarama inchallah ɗon tigi tigi ronkine e saji woni accitami accite oy ɗo mi ala sattinde ɗo hay hunde ɗo awa gasina probléme waɗane en duwa ɗon joni min accita on foto e ɗo gasi ɗo duwa on toon yo Allah jaɓan en ko waɗa kon o yaafo en ko raɓɓinde noon e muɗum kon o wurna laawol kisal o nawra ɗum ɗo yeeso amina ya rabbi joni hara inchallah kippuɓe ɓen kadi yo Allah waɗan ɓe joddi muɗum hara ko aljanna kadi yo Allah on anndi tan ɓe wannaɓe sadaga tun jaari ñande wawana hoore men mo ɓe ka heeɗi kon kadi yo Allah nafire muɗum turki Allah yo Allah dande en nin se ko woni muɗum o fof ya rabbal alamin amina ya rabbi wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kaseera subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ka siwsaji moƴon jarama noon kadi albarka boyi Allah yoɓon ko ɓuuri e moƴƴudare ɗo min salminanene Zara e pay koye fof ɗon inchallah min salminiɗen ɗon fof jon yontere hannde jaaɓi inchallah assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ama julɓe haray ko ɗo wonɗen hattude hannde hara en yontere hannde kadi inchallah si jon yontere hannde jaaɓi haray ko toujours ko 22h30 l'heure Paris on
haray men humpita on ko woni wo ka Facebook lawol kisal assalamu alaikum wa rahmatullahi ran wicitali kadi ndaroyde ka YouTube lawol kisal inchallah haray bayanaji kelɗuɗi no ton sehoɓe molanaɓe no ton haray wicitali visitugol ka suuma e visitama boy kono joni fuɗɗi deƴƴude kadi yimɓeɓen ɗuytike seeɗa haray kon wakkilo visite on inchallah haray pay koyno wakkili hiɓe waɗude bayanaji ɗin ton haray ko nafoore men e fuu meɗen haray yo Allah hisu en hisuna ɓengure men ɗen hisuna juriyaji men ɗen assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh